Karbi Anglong BJP atumpen MLA KCCM Dr. Tuliram Ronghangaphan Karchu. Sildharampur Morok Terona Rongalong Karchu Ame Kidengpo. Kiche Kebiak Hepan Longle Pelang Kitor Ingtonangji Pura KSYC atum Dogmoka Rong Sopialong Postar Ketar Lapen Kiche atum Longle Kenamatim Kilangra. Pini ada babirta longpen kado kabya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo tangte pini ada babirta juitha Rongkhang MLA KCCM Dr. Tuliram Rongkhang Assam Assembly season along Karbi Anglong pen di Mahasau Hempreg Apartment Lamjai Dundet pen Aru Niphai Inkoranyor Kep Arni di Phuki Wang Bomahut Karbi Anglong BJP atum pen MLA KCCM Dr. Tuliram Rongkhang Aphan is Karbi Anglong BJP asai Hemalong Karchu Laso Karchu Amayalong is Karbi Anglong BJP Meipu Roland Killingpen Kachari Pon Amayalong Alu Himan pen MLA KCCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Sorjo Rongphar MP Amar Singh Disu EMs MSc Abarim MLA Darsing Ronghang Vidya Singh Ingling Lapen BJP along Klembang Phubang Phetum Chitong Donsi MLA KCCM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Archupon Karbi Anglong pen di Mahasau Hempreg Apartment Karbi Aratum Chesong si Avia Phikibu Apran Kidam Nangatum Antadalu Laso Hempreg KC Lapen Assam State atum ta Nangliun e Lake Central Government atum si Nangliun Chodje Bonta Assam Government atum Nangkache Kroidun NOC Nang Pinangche Laan si Parliament along Lamdeng Pon Onji Lasi Assam Government pen NOC Kapalong Jiaphan Karbi Anglong pen MLA atum Bor Ipon Vekji Busi MLA KCCM Dr. Tuliram Ronghang Rot Angno Lamjai Pon আমি যেটা আমার আপনাদেরকে আমাক ভোট দিছে ভোট দিয়া হল যে ভোট দি পেলাই আপনাদেরকে কই যে পার্লামেন্ট আর অ্যাসেম্বলি কই হুই থাকিব লাগে বা একো মাত মাতিব নালাগে তাতে গৈ মনে মনে ভুই থাক হেতুটো আপনাদেরকে দিয়া নাই ভোটটো আপোনালোকে মূল্যবান ইমান যিমানখিনি আপোনালোকে কাৰ্যকৰ্তাবিলাক কষ্ট কৰিছে দিনে ৰাতি আপোনালোকে ৰাইজক বুজাই দিছে যে কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত এছেম্বলি আৰু পাৰ্লিমেণ্টৰ মাত মাতিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক পঠাইছে আপোনালোকৰ মূল্যবান ভোটটো আমাক দিছে হয়নে নহয়তো গতিকে সেইটো আমাৰ ডিউটি হয় গতিকে সেই ডিউটিটো আমি পালন কৰিম আমি 5জন বিধায়কে আমি আলোচনা কৰিছো যে মোকে তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছে যে গণৰ ওপৰত ভাষণটো ৰাখিবৰ কাৰণে মোক দিয়া হৈছে তেতিয়া মই কি কম থেংকছ গিভিং মানে গণৰ ওপৰত যিটো গণৰ ভাষণৰ ওপৰত সেইটো আমি ধন্যবাদ পত্ৰ এটা দিব লাগিব তাৰ লগতে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত দিনৰ সমস্যা সেই সমস্যাটো অট'নমাছ ষ্টেটৰ সমস্যা সেই অট'নমাছ ষ্টেটটো আমি জানো যে এছেম্বলিয়ে দিব নোৱাৰে অসম চৰকাৰে দিব নোৱাৰে কোনো ষ্টেট দিব নোৱাৰে ষ্টেট দিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু যিমান পাৰো আমি অসম চৰকাৰক আলাপ আলোচনা কৰি এছেম্বলিক যাতে অট'নমাছ ষ্টেটৰ ৰিজলিউশ্যন লৈ যাতে আমি দিল্লীলৈ পঠাব পাৰে সেইটো আমি প্ৰথম বিধানসভা দিনটো মানে প্ৰথম কাৰ্যসূচীতে যেটো প্ৰথম এছেম্বলি প্ৰথম হোৱা সেই দিনটো আমি যে প্ৰত্যেকজন বিধায়ক যিমানখিনি আছে 126 বিধায়ক বিশেষকৈ 102 NDA আৰু বিজেপি বিধায়কসকলক আমি এটা মেছেজ দিছোঁ যে আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ 500তকৈ অধিক মানুহে অট'নমাছ ষ্টেটৰ পৰা প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি এছেম্বলিৰ ভিতৰতে ৰিজলিউশ্যন ল'ব লাগে বুলি আমি অধ্যক্ষ মহোদয় বা স্পীকাৰৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো গতিকে লাহে লাহে হৈ যাব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে 5জন বিধায়ক আমি আলাপ আলোচনা কৰি যাতে সেই ৰিজলিউশ্যনটো অট'নমাছ ষ্টেটৰ ৰিজলিউশ্যনটো আমি ল'বৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আমি পঠাই দিম তেতিয়া আমাৰ সাংসদ অমৰ সিং টিছো ডাঙৰীয়াই এতিয়াও প্ৰাইভেট বিল তেখেত মুভ কৰা আছে আৰু সেইটো
সেই বিলটো এদিন নহ'লে এদিনটো আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে আমাৰ সমস্যাবিলাকক আলাপ আলোচনা কৰি এই সমস্যাবিলাকক সমাধান কৰিব পাৰিম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ NDA গভৰ্ণমেণ্টে এই স্মল ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰা এটা পলিচি লোৱা আছে Ponti ahut sitame Kongres atau Parlimen kadulong nedete gane cingwai ponong nedete patah ini atarik arni nabi sitame. Ta labangsa private member bill labangke nili MP doti labangke labangke ring aksi do ponpon. Cingwai ponong lombo patah ini labeng awal labangke Delhi Lerok and Kachinia Banke, Article 3, separate state Kipia Banke like a direct central government at the Tiun. The autonomous state Banke, state government and NOC nahi. Ape like a separate state kali, state within the state Alampur, NOC, the Karbi Anglong Autonomous Council, Lapen Dima Hassan Autonomous Council, Auto implementation of Article 2 project, Assam government as order nito NOC avelo, loan apalelo tante nito nanti konpot. Ato gawin nanti konpot MP keto anda. Ni, lasi pini BJP pen ke hayan IMP pen cenglo, IMLA pen cenglo, konsil kang yatum ansitame. Rada long alam tartar lekeningi kali pini assembly alosi autonomous state nildo alam penelo pini parliament along si autonomous state alam palelo chele makam kali na kali budha ekdom recorded lo manela labang long wait po lapen ke long lo purwa tante ele to meghalaya autonomous state ke hano hustame Langha pini Captain Williamson Sangma lapen Bibi Lingdo othi bayoine latung si dikan thong ke babanke chief minister ke chelar boilo opposition bolo ne Bibi Lingdo lo Congress pembola Captain Williamson Sangma lo lasi ahud pake nili panda cham sang pinang ko hesa kali utali ada chance dan kita lasi di dalam tekniknya kadingo itu ningarong tiklo kata parti istilah saya hemanong itu bangko amile tumhan parti itu keeping kartu atau saya yang dengko nak kapten Aruni phain kora trok si surini rain kora trok arni sil dharampur morok teron rong risoi jang atum pen pater pi ponsi non het jong ing deng pep lapen krehini asat langki un lapen KAC along joint secretary arpu ke khibom diuri rong hang MBBS Dr. Wellesley Teron Water Resources Department Executive Engineer Krishna Kantati mungatoma phan karjo sai deng ponsi lokacharli nathu chethan chimum pedo pon posi nididum pherangke Rajiv Bipen birtanang palepon Karjo me chengchia prang adon tin ahem tu natum pen tirima phan chethok chajir pedopon halapu morok terona rong asar babol teron pen me ke phalam the pajermi ponsi bangso rong suri kreser kebra phok kebra henia ningkan pensi rong chukim pon pu rara phan than pachini pon halapu non he jong HHC lapen HS ki un ari soe jang atuma phan karjo pedopon si Bangso rong along pen KAC along Joint Secretary Diuri Rong Hang Dr. Wellesley Teron Lapen Water Resources Department along Executive Engineer Krishna Kantatimung Anparta First Class Contractor Vikram Rong Hang Atumaphan Karcho Pado Ponsi Non Het Jong Satlanki Onatumaphan Bidi Sore Chathan Chimum Pedo Ponsi MBBS Dr. Wellesley Teron Ahin Pen Arnisia Parman Aphan Career Counseling Kipaman Ponchi Aphan Lamchak Chipipon
and all of you. As you all know, my name is Sarpang Choyonghang. Today I have passed my HS exam with 81.8% and with 3 letters. So I won't say that much. Buk lo pute ajat ta chumpu. Kichun che pute adi masih boleh cepat buk nang pun. Ni unvek ni trek vek ni po matha lo polte la ke chunvek po matha unvek po la ke. Lain orang mangte. Ni lam tipe ni lan pu no. Athema so no advice nang picture po char le hin lo. Ni the class 12 non unchit ke la ne pone pa nang trust la family nang trust la high pension undon lo inke ne timetable la hai tapini don lo athema class 12 boards ke lan easy hoye sungta sungo moderate puta pume easy je ekta time routine pinang po this opportunity to deliver a few speech. As you all know, my name is Miss Selina Kropi. Today I feel truly honored and humbled to stand here. Passing the HSLC exam is a big milestone, but I know this success is not mine alone. So, I would like to thank my parents for your silent sacrifice, for understanding my moods, swings, and praying for me. So, my dear parents, your Rong asar tena benletar sa tum an tum hiltum han ason ang klip ipon thek walang tuhan kurban tu pajil lo nilihin pen. La pendolang dak yudu tum dak non obe kimi tum han kang kur ponji pula kepas matric pen cenglok la akang tu dengan higher secondary dengan la pen belak asai ke deng pon thek walang itu han da nilihin pen kurban tu pajil ini tumarong la murok peron arong dak rong asar penceng lok mikar meksa doan tu lapen dak klendung kleng sarpo lapen sumar korjang doan la so pini matric kipas non la pining na sore jalek klang lo mesen ang khek unduno so martum han karcho pon bala tumhan encouragement ki bipon so program lo lapen aku dot thula higher secondary result ini tumhan kangkur pon lapen kartu pon lake curubek nang podak la morok tenon arong asar penceng lok dak arat doan tum lapen dak especially la yud tum so parti pupon hepon nilihin pen ke alang tumhan suri kachuro si dolo lapen Dokmuka long don suri ke thom so se paroga so tumaphan long leke chorla pen pata kasalampi circle office along mandal sk aero tum chipiking nangji pusi KSYC atum sodak pen kapachini pen Aru ni phai engkore troxy surini ra engkore trok arni KSYC atum dokmuka rong so pielong paroga so tumaphan long leke chora phai ke ba aputha kache tok thek ji aphan pura tarbang theke tarla pen paroga so tum long leke namadim anparta long lelis ki pia de malong ka humrida bang so apora hot KSYC kongchun bang edison tok pia hin pen ke than pon ke dokmuka long no nama don suri ke thom so se paro katum long le ke nam long red lake circle office along mandal SK aero jungjung ali phan mathasi pata selam pi ajoglo pusi akoi pipon athema mandal SK lapen aero atum ta karbilo tang te ko sonsi karbialong le paro ko so phan long le ke choralong kache tonun lo lapen ko sonsi pata kasilam pi pondet dilo puta arjubon pedopon lasi bangso puta chipakeng bek nangji pusi sodak pen pachili pon denarong raji bepen nangkelo peuta kichi ni chi ni lo tame athak lang bong bong te kichi so kom hek nang na tame arulu chok pari dokmoka long ke kom si kom population bad de lo a house wise lang tame 3000 a bad 5000 an le roki pin thek long tank kenali tumla chin lo asini tum KSYC bena ke mang la pen tum kar biara ke mang bi tum song po just chen lok to tame kar bia khai pana ki song bo si charja bona ko la ti pini da dak pena bachini kang tu mai la lo akit ka chi song nang ta kar bi ki jor ta kar bi SK ta kar bi
mondola karbi ero ta karbi ke chokchi ko malo ke che so bana chokchi buna ko lo da ke beni abi buna ko lo je itu mithang karbi khai tum ke chokchi joni si bangke angrop dang lok lok si ra son lo pi tum che song lo a hok pet amen tamen nang than lo inut bahani ke 99 years list ki pi botame men sing taro khai botame tum jong dak lo mane kichini ano ke jong dak lo ke patu ye thai be lo long li pilang long bangke itu men tuni ta api chiru repeat non anda che song bom la non e prang ke bangi long bangke ko mane jong si long li ke jor pena ane strictly pen ipu pen jong siang ko jor bor idet claim bor idet pote itu bangke strictly ekson ko pena insai nang ko la pen jakong na me thur nang plujin itu ningi pung lo la bangke long li pilang lama ki buthak pena pot ko men tuni ta api chiru re la pen SK Mondol tumta komane karbi amen en pa en pen ma tribal amen pa en pen long li pilang ke kipat dokela ke komane kichi eso komane gupta pui komane chakrabarti pui komane ke dolo we non tribal tu makhai du masi papleng se la si dok mokalong ke penangan ke la son si ningduk memelo la si komen tu neta na chechak ti la pen SK Mondol umta tong sikot pen la bangso ke chok che puthak bang kenali tum hai porta bang cancel si bute tar khulu fi sama che song so dak la pen a chok kinang thek long lok pote ahi tin na to foto nang tari ke the pen la ke asina tu mandak pen pinilo asidak pen dame na chuni rilo la pen ang mithangkar bipinak po ching honta nangli tum nang hem chepang tu chot ke chok chilo la son banga khai emitha khai judrang pen na joni penali tum hem chepang tu bang nang ning samse mu nang su butamila bang solo ta pen non penal pulo ahir junu na pilo longli philang long penali tum ke claim pen dokok hem chepa plang pote mu nang su ta bir klungi la kinang dak pen hini itu bang ahir junu nang piduna kok longli philang long bang ke tu metuni ta compromise ni e poti ining kang pik ining duk pik la pen ining siksak pik lo kasi kengoy karbi tumanta lapen komane kor vi jongsi nona jor thubom lang nang thek dun thulong lok lang komane karbi non kache songno nagarai dun putangte ili tumang bong le chi phona korte eng bong chi bong na chi chok na chi theng na iningi punglo ini army ke pang sekitar kono mate tuana parma sekitar tu la pen ke area ko nana sekitar tu la pen adak dong karlong seduna ma kata non la kali kache song bang ke jis ame dak bang ni tum pinak posi kache song bang ke non bang ni tum song bang ke jas do mo kalong si song chodji tame along kapre tame tum karbi khai doan ba tame tum bang hola dak chi song ila peni tum pini bang chi siglo de karbing long na atok anu sami labang so long le philang ma chirok to ni anu tin musami arong tin area tin musami leaders po dulu itum ke FIC dat bolam kelo arong tin leaders tum tame chirok to ben dudunang po long le philang long bangai poisa pen e compromise bangai kadu ipana chuni rilo lan bangai tan tu ong komarli lan bang ke compromise musami la hailong ba ke nang ni long le philang long an bangai tan tu ong agale ka prek to ku pipini la bangai na kudun thai hola bangai to na tum officer ong poisa chohang pasi basanta long le philang long bang nang tum kupini amen pen jong si compromise pe ning duglo la pen angton karbing long tameni tum la bang so awareness la pen postaring kuri bang ke angton tami claim la ibu sindu chisikon kami non mat ke dak dong karlong akiso bang ke ini tum cepajok de la lalu tang te pini ada pabirda bangke kangtonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru